урматтуу жалпы Ылдам Кабар каналынын катталуучулары, жалпы мекендештер. Мына ушул чыгарылышта мен сиздерге Оштогу муравей саткан Абдыраш агабыздын дагы бир туугандар скутерлерди, андан тышкары велосипедтерди, электронный велосипедтерди алып келген экен. Мына ушул боюнча мен сиздерге маалымат берейин деп келдим. Жакшылап тарихти түшүнүп алыңыздар. Объездной аркылуу туугандар западный тараптан да бул жактан келсеңиздер болот. Мына ушул Замзам строительный компаниясын жакшылап эске аласыздар. Андан тышкары Горгай тараптан, бул жак ХБК тараптан да келсеңиздер болот. Мына ушул Алипоуэр чайканасын жакшылап эске алып, андан тышкары бери бир 100 метр ылдый жүрсөңүздөр, мына ушул сол тарапта жайгашкан туугандар. Жүрүңүздөр. Мына ушинтип биз азыр Абдыраш агабыздын Оштогу кеңсесине келдик туугандар. Мына ушул жерде сиздер көрүп турган сапаттуу муравейлерди, андан тышкары мына скутерлерди азыктап таап келиптир. Ассалому алейкум. Абдыраш кандай? Жакшысызбы? Орозолор менен? Жакшымысыздар? Иш жакшыбы? Шүкүр, болуп. Өзүлөр кандайсыздар? Чарчап калмайсыздарбы? Сиз жалпы кыргыз эли күтүп калды. Мына көрсөтөбүз да. Эткелерибизди алып келдик. Нелер келди ака? Скутерлер, движоглер, мотороллар келген азыр, яңгысы. Бензин менен жүргөн. Бензин менен жүрөдөн батарейкага кетиверadi. Bu yerda mana kecha soat 3 da minib ketadi. Batkentga. Kechqurun 3 da bor, 12 soatda bor, 330 kilometrga ketaveradi. Eng keyin Bishkekdan Issiqko'lga minib ketdik. Issiqko'lga da, ha? Biz Bishkekka kamaz yuklab bordik. Keyin Bishkekda tushirib, ag'aga Issiqko'lga o'zi minib ketibdi. Divizorda ketaveradi-da, batareykasi tugab qolsa, divizorga ulaydi. O'zi akkumulyatorga zaryad berib, minib ketaveradi. Ham minib ketaveradi benzinda, ham zaryad qilib ketadi-da. Tok менен дагы, бензин менен дагы минип кетеверет экен туугандар. Shunday. Анда Абдырашка мындай кылайлы, бир катардан анда таныштырайлы. Кичкенелерден баштайлы, муравейлерден баштап, анан скутерлериңизге өтөйлө, велосипед, аксакалдарга велосипедтер келди деп атасызбы? Yoshlarga ham, oqsoqollarga ham hamma kelgan. Жакшы. Qanday holasi? Ayollarga ham kelgan. Seviye oilasi bilan kelib minib ketaveradi bittadan. Эми биздин каналдан келгендерге мындай скидка болобу? Bor. Жакшы. Sizlarga sizlar nomlaringizdan kelsa, bor. Xabardan kelsa, bor. Inshaalloh qilib beramiz. Hayitga yana qilib beramiz. Bo'ldi. Hop. Келиңиздер. Мына муравейлерди көрүңүздөр. Мына ушул жерде бул канча тонналык? Mana bular 2 kiloli. Hali Qo'qonda ko'rdik-ku zavodda. 200 kilogramm. Ha, Qo'qonda zavodda ko'rganimiz. Xolasi orqasiga sidinasi bor. Oilasi bilan ketaveradi. Xolasi hali bozordan yuk olamiz deydigan bo'lsa, buni ko'taradi. Ko'tarib ketib qo'yadi, ha. Turgan ekan-da. Kuni juklab olib ketaveradi buni. Shunday bunisi. Xolasi yana sidina qilib qaytarib joyiga qo'yib qo'yadi. Shu bo'ldi. Yaxshi. 2 kiloli bu ham. Bul 200 kilogrammda ekan tug'anlar. Yukka moslangan 2 kilo. Hali magazinchilarga, bozorchilarga minib yuraveradi buni. Yaxshi. Bul jag'i sarisi turadi-ku? Narxlarini aytib ketaylik, 110 ming so'm. Qarasi 110 ming so'm, mana ol. Ha, bu ham 110 ming so'm. 110 ming. Bul qancha sari? 300 kilo bu. 300 kilogramm. 300 kilo, 115 ming so'm bu. 115 ming so'm. Bular mana 500 kilolilari bor. 500 kilogramm, 500. 125 ming so'm. 125 ming. 600 kilolilari 135 ming so'm. 10 ming so'm raznica qiladi-da. 135 ming so'm. Ha, 10 ming so'mdan raznica bo'lib turadi. Bular 1 tonnali. 1 tonna bul, ha? Ko'k. Ha, 1 tonnali. Mana. Yaxshi. Двойной рисол и пружина амортизатор bari bor yerda. Двойной rama ham двойной. Мына көрдүңүздөр туугандар. Мына. Рамаларды. Двойной деген мына рамалар. Батарейкалар канчалык ака мына? 52-58 qo'yiladi. Keyin mana yukni bitta joyga ramani o'ziga tushmaydi-da. Yuk tushgandan keyin rami har yoqqa bo'lib boradi. Hamma joyga bir xil yuk tushadi keyin bunda. Mana rama parasi ham 3 qavat qilinganda. Bo'ldi. Keyin orqasida sidinasi ham bor buni. Ko'tarish yaxshi ekanda, mana chiqqanda. Yengil ko'tarib. Xohlasa sidinasi bor, o'tirib ketaveradi. Bunani ko'ringizlar tug'anlar. Hozir ko'rsatib. Bunani tushirib qo'yatgan, o'tiratganda tushiring o'shani. Bunani tushirib turib, qalasangizlar ortqa o'tirib olib, ortdan ermekleshib ketsangizlar bo'ladi ekan. Suylashib. 165 ming so'm. 165 ming so'm tug'anlar. Abdurashka, mana ol yerda холодильник muraveylер keldi dedi. Buni холодильникni ko'rsataylik-chi, ha? Холодильник emas, просто xohlasa холодильник bo'ladi, xohlasa yuklagani o'zi xohlagani qo'yadi. İçi yengil ekan-da bu, ha? Ha, 180 ga 130. 180 ga 130 tug'anlar. Hozir için buni qisilish bo'ladi, ishini ochib qo'ying, ha, ko'rsatib qo'ysin. Mana ol yerdan ko'rsangizlar bo'ladi. Qalasangizlar bag'anday nan tashiy turgan qilib жасасаңыздар bo'ladi ekan tug'anlar. Эми ал жагын için o'zingizlar o'zlashtirasizlar.
Bular 4 ta odam tashiydigan. 4 adam taşıdı. 4 odam sig'adi. Akçası qancha? Hop, 210 ming so'm. 210. 400 kilo yuk ko'taradi, 4 ta odam oladi. Tomida bagachi ham bor. Bagajı da var ha? Pechkasi bor. Pechkasi, magnitofoni, tomida luki, bari bor bunda ham. Salondарын көргөнсүздөр туугандар, ачып бериң ай эшигин, аркасын. Аркадан бир ичин көрөйлү. Бия жабы экен да. Култануу экен. Кийинкисин улантабыз. Kiyingisini göstereyle. Aşağıdan açıp verin ha. Arkası 2 ta odam o'tadi. Oldiga ham normal odam bo'lsa 2 ta sig'adi. Polvon bayaviy bo'lar ekan bo'lsa bitta sig'adi-da. Shunda ventilatorlari, mikrofoni bari bor bunda ham. Salon kamerasi bor. Tuğanlar bunun salonu kengri. 4 adam batat. Kenen andan tışkarı 400 kilogramlık yük götürüp keteberет tuğanlar. 600 kilo yük ko'tarak. Naul көрүп турганыңыздар 600 кен. Бул дагы кабиналуу 1 адамдык десем болот. Каласаңыздар 2 адам деле кете берет тугандар. Жылайчы болсо. Бул жагында көтөрүп төккөнгө ыңгайлаштырылган. Андан тышкары мына ушундай туган салондору кадимки эле азыркы муравейдикиндей. 175 миң сом. Өтө беребиз, силер номерлерин. Кеми болот дейт, биздин атыбыздан келсе. Куки, мокрый асфальт баары бар. Жакшы, белый жемчук дейсизби? Белый жемчук дейм. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, дагы бир бул жакта азыр адыраштагабыз скутерлерди алып келген бул. Кайсы эменики бул, компанияныкы? Бода, өзүмүздүн. Бода, Motorola каерден келсе, биян шундан келadi. Жакшы. Али эл сурады да, скутер борбу дешкениге биз алып келдик. Эл немени сураса, шуну алып келебиз да. Жакшы. Шундай мына. Тугандар, бул электро, каласаңыздар педаль менен тээп кетсеңиздер да болот, бери жакыныраак келип көрсөңүздөр да болот. Мына ушундай кара түстө. Анан сенсорный экрандарынан бери бар экен тугандар. Каласаңыздар мыналарын мындай алып коет экенсиздер, кол буттун нере коюп алсаңыздар да болот. Эгер эмеси өчүп калса, заряд өчүп калса, мына менен тээп кете берет экенсиздер тугандар. Мына жерде бар жогу бар экен, комплект. 40 км, 50 км жүрөдү. 50 км жүрөт деп айтып атат адыраштагабыз. Bunun bağısı kança aka? Bular 44 ming. Agar o'tib beramiz, kelib savdo qilishsa, telefonda emas, kelib shu yerda davay baraka qilishsa, unda o'tib beramiz. Bar baraka deb qo'limda qarmasa. Telefonda skuter nechta pul, muraviy nechta pul deyshadi. Men qaysini aytaman? Tovar ko'p-da bu yerda. Bu yoqda ham bor, muraviy nechta pul deyshadi. Men qaysini aytaman? 500 kilolikda aytamanmi, 600 kilo, 700 kilo. Shuni suratini tashlasalar menga, buni nechta pulga beradilar, men shunda aytaman. Bahasini aytasiz. Aytaman shunda. Bular 44 mingdan 40 minggacha, shunda 38 mingga ham bor. 44 mingden 40 mingga чейин ылдый. 38 миңге чейин да бар экен. Мына ушул эң акыркысы мына кызыл экен. Жактыбы ака? Жакты. Кандай экен? Мына тугандар. Түрү көп. Скутерлердин. Адырашка бир она караны айдап бериңем, бир көрөйлү. Карасын айдаң. Эң чоң. Бунун артына тугандар 2 адам жөн эле баткыдай да. 2 адамчы. Ерлан, мына эмесин кара. Пультларыгача бар буну. Экран. Мындай буруңуз. Мына экранын көрсөң, мен телефонум экранынан да таза экен. Караңыздар. Айдаңчы гана. Бир адашканын артына отурайын. Мен көтөрөт да. Көтөрөм. Сиз экөөбүз канча килограмм болуп калабыз? Өтөтелебизби? Эч көрүптүм азыр. Мен бир 90 да, 94. Мындар. Сонун тартыштар жайында. Айныңызда. Бостан жолгабыз. Урумчем. Айылга керек неме экен да бул. Өтө сон. Алыңыздар. Өтө сонун. Ахо. Тугандар, эми мен сиздерге кичине бул скутерди обзор кылып берейин. Мына ушул ключ экен. Мына ол ачып туруп, ачылды уже. 2 жолу бассаңыздар уже жүрдү, көрдүңүздөрбү? Жанды уже. Бунун бар жок комплекти бар экен тугандар. Мына ол жерде алдына жүк салсаңыздар болот. Мына ушул коробкада зарядниктери. Андан тышкары мына ол эгер заряд кубаттуулугу өчүп калса, мисалы электро эмес өчүп калса, тугандар мынаны тагасыздар дагы бурап айдап кете бересиздер. Мына эки жагыначы. Теуп, велосипед сыяктуу кылып теуп кетсеңиздер болот. Андан тышкары мына экрандарын көрүңүздөр, бул жерде бар жок фаралары, бар жок өчкөндөрү, канча километр жүргөндүктөрүн бар жай ушул жерде көрсөтүп турат. Мына телефондун экранын караңыздар, эми бунун экранын караңыздар. Кимис сулуу экен. Жакшы.
Мына ушундай скутерлерди алыңыздар туугандар. Мына жерде өчүрсөңүздөр болот экен. Сигнал бар экен. Баары бар экен туугандар. Кааласаңыздар поворотчикти жандырып коелубу? Каягында эле? Мына, жантабы? Жантабы поворотчиги? Поворотчик. Сигнал да бар туугандар. Алам десеңиздер, баасы 44 000. Абдырашит агабыздын экрандагы номерларын жарыялап коем. Биздин атыбыздан келсе, кармадым уже, скидка бар деп атат Абдырашит акам. Без разговор берамыз. Без разговор. Shunday. Жакшы. Keyin nima yuk kelsa, o'sha aytdim, kanalim ochib qo'ydik, o'sha kanalga joylab boramiz. Yangi yuk kelsa, o'sha YouTube'ga ochib qo'ydik. Abdurashid Moto deb yozib qo'ydik. O'sha yerda ko'rishaveradi, qanday motorol kelsa, TikTokda ham, YouTube'ga ham Abdurashid Moto deb yozib qo'yganmiz. O'sha yerdan ko'rishaveradi yangi kelgan yuklarimizni. Жакшы. Туугандар, азыр эми Абдырашит агабыз өзүнчө бир лабо менен муравейди экөөнү бир аркан менен тарттырайын атат. Shunday qana yuk tortishini bir el ko'rsin. El ko'rsin deyт. Жүктүн тартышын. Күчлүгүнү кандай экенлигин билsin. Баштайлыбы? Bitta qilamiz. Жакшы. Туугандар, азыр мына ушул муравей менен лабонун тартышы. Кана көрөйлү, Абдырашит ким жеңет? Башлайлы. Баштаң, Давай. Лабо. Атпай азыр, тарттың. Басың, бериң. Бериң. Тартың. Мына темирлери да калың экен, а? Мыналар кандай? Калың булдар? Bular mustahkam. Buni o'ramalar mana. Buni o'g'irda ham ko'rsatamiz. Hech narsa qilmaydi. Pishiq ekan да? Zakaz qilingan. Pishiq ekan. Туугандар, көрдүңүздөр? Мына ушул муравейлер, сапаттуу муравейлер мына ушу Абдырашит агабыздан ала бересиздер. Shunday. Inshaalloh mana zo'rlab chiqaryapmiz. El qanday so'rasa shunday qilyapmiz. Ramalari mustahkam, tepalari двойной rama qilingan, pastlari тройной uchtali qilingan. Пружина, амазаты, рисол двойной qilingan. Hammasi bor. Абдырашит агабыздан запчастар дагы кеңир экен. Бул жагынан дагы эч кыжалат болбой келе берет экенсиздер. Qanday zapchast kerak bo'layotgan bo'lsa, bor, hammasini olib qo'yganmiz. Suratini, akkumulyator so'rashadi, akkumulyatorni deyishadi. Akkumulyatorni 45 ga 50 mi, 60 mi razmerini aytsalar, motorlarning razmerini aytsalar, biz unga voltini aytsa, biz hamma zapchastni yetkazib beramiz. Yetkazib berasizlar. Hamma zapchast Döngölökten başlap diska bar yo'q, tug'anlar. Miyasi, kompyuterigacha, faralarigacha, zaryadnilarigacha bor, hamma yog'i bor. Barini topasizlar. Bor, kelishaveradi. Hamma zapchast bor o'zimizda, reduktorgacha, motorigacha, miyasigacha, sistemlarigacha hammasi bor zapchast. Bo'ldi. Qizilat bo'lish kerak. Zapchast bejo'ylik bor hammasi. Bo'ldi. Чала бересиздер. Туугандар, андан тышкары мына ушул навестин ичинде дагы скутерлердин түрлөрү көп экен туугандар. Каалашыңыздарча заказ кылып алсаңыздар болот. Кыргызстандын булуң бурушуна жеткизип берүү бар да Абдырашит aka. Hamma joyga yetkazib beramiz. Qayerga desalar, mashinaga yuklab jo'natib boramiz. Yaxshi. Shuni dastlabki qilib beramiz. Inshaalloh mana Bishkekka Ramazondan keyin 3 kundan keyin Bishkekka magazin ochamiz. O'zlaring borasizlar, reklama qilamiz. Bu mestamizni ko'rsatamiz elga. Yaxshi. Bundan tashqari shu Abdurashid Moto YouTube kanalimizda ham ko'rsatamiz qayerdaligini. Yaxshi. TikTokda ham bor. Mana bu yerda qattal qo'yingizlar tug'anlar. Keyin bu yerda mana motorlar yana turibdi. Motorollar, ha? Oldi masalan Muraveylar tu. Shamolda, yomg'irda, jamg'ir joqqanda qanday to'samiz degan bo'lsa, kabinkalar olib qo'ydik, pol kabinka. Oldini tomini to'sib beramiz shunday qilib. Ha, buni menen to'sib beretkinsizlar da? Ha, to'sib beramiz. Bemalol minib ketaveradi-da. Yomg'ir, shamolda ketaveradi. Shamolda tug'anlar, shamoldab qolam, jamg'irda suv olib qolam debey. Shunday. Mына ушул тug'андар арттагыны көрүңүздөр. Мына ушуну үстүнө баягы муравейлердин үстүнө qo'ydirib o'rnatib beraman deydi Abdurashit agam. Signal, dvornik, faralari ham bo'ladi bunda, hamma yo'g'i. Байланышыңыздар анда тug'андар. Мына ушундай нерсени колдон чыгарбай Абдурашит агабызга байланышып, тез арада муравейлерди, скутерлерди алыңыздар. Чалыңыздар.